वक्त बोट आइबसे अखोई ngasi mak chairman oibiriba nupa asina chairman oidrewedagi hauna masana to pangiramne वक्त बोट की थबक से आईगी इपाना तोरमनी अदन वक्त बोट चौकत्तबा यादे आइबसे महांग संसिल्लगा लाए मसिगी खुदम हाइबबु नहानदगी कोंथौरीना हुक्तरा पुंदरा लैरोबा वक्त बोट की मदरसा मॉडर्नाइजेशन की वजह से ngasi di उबो फंगे मियाम रचे याऊ कुल्लगा धरमनी ट्रांसफर तवनी युम द थमजिनगनी अदु तवनी सबमेंट तवनी हाइदना कियन खंगलगा धरमबो वजा सिंह ngasi di उरेबा वबाई केंद्रदगी लाको उरी अतोबतो केंद्र कयादगी लाको उरी अदुबु अखोईदी अदुम तौरोई अखोईगी सोन तौरोबा अखोईबो मतु सोन मखोना यंथीरगा थंबीरंबा अदुगुम लबा अखोईगी स्टाफ से अखोईगी ओजा से पंगल कंगट पीरो अखोई अचुम बगी दमा वपो चौकट नबगी दमा कम्युनिटी से चौकट नबगी दमा अखोई पुन्ना लान से नमिंदरसी आइबसी मथमजरी अदुगा अखोई वाई अंताज खाना हाइबा ओजा सिंह से रेगुलाइजेशन ताहलंबसे ngasi ki chairman chinaraba antas kan china nattabraba oza sing atta kumbiroba kana na regulation biam manoba thabak tawba saba malhanda saba mala chairman noi mo tamda kari kari wo sirwa promote ki nattaga na kom sigi tawba na kari toro mageba aduna waro bi gano ai tension na ba zuwa na jage aduna pen tabagi kana tawjabani aduba amma kattanga ngasi sida organization kharana atopa community wapa bota hapjil le haidana masak naming lorpa mioi kharana social media da iri organization kharana hairi hairi bose yaning de kandem tawi haidana hairi ba kano se hapjil le ba atopa community ki mioi yani hapjil le se kana na hapjil han banawa nahan mamangi order ju racham na magadi makoi jingi yawam nadraba aduna hai ribasing ki apni lambi kanana no ai koi masa kangsi kota kesto mo kanana no ngasi tawai bangan jungan da nur ngan bi tawai che sigi mamanga suk kesto rakreba mai pa ka takreba aduna mataru kuding matiyan laga laiba makoi se ai koi allah ta ai jabon na makoi para tambira si ai bidine na tamjeni दुबा लोचिला पदा ngasi ge sikum laba thoram masibu mapung phan bina nabigi damakta lengbera kiba kendra sigi manum dagi amadi mapan dagi maruna lengbera kiba kwai phum nama aduga ekhoi ngasi gi lungai raba namit asi pangthok mangamna nabigi damak pot labada achau ba daita ilok ken labun sibiduna lung sibiduna ekhoi gi manipur muslim community bo maitai bangal sing lung sibiduna wayan paskanda sigum laba wak pot ki chairman bibi rakiba ekhoi gi iram damasigi honorable chief minister yumnam khyamchang bu ahan bamatta sindalang jiri singi mai ke dagi ngambai le na thagat phong dok kari लोना माकी एमएलए सिंह मिनिस्टर कलिक सिंह हाइबदी असिगुम लबा चेयरमैन असि वायंतास खान दा पिरक मनम होनबदा अचौब दायित्व लौबिखिबा मतेंग पांगबिखिबा निंगोना पंजरबदा कैराउ केंद्र के एमएलए रामेश्वर लोना अतै अतै केंद्र कयादगी एमएलए कया मतेंग पांगबिरखिबा पुमनमक पुसु सिंजलांग दिरिबसिंगी माइ केदगी गंभीर लेकर थागत पहुंच दोसरे लोना सिगुम लबा थौरम मसी पांथोक नंदन नब होनबदा अमदि असिगी थौरम मसी मपु फान नबगी दमक्ता लिलोंग केंद्र की पोलिंग कयादगी लेंबिरखिबा अमदि लेंबिरखना होनबदा अचौब दायित्व कया लौखिबा थौरम मसी मपु फान नब होनबदा अचौब दायित्व कया लौजना मतंग कया की ममांगदगी वाय अंता खान को माइ पागन दबयादे अवांग मथाक पुगत दबयादे हाइदना अहिंग नुथिन नाइदना वट बिरिबा वाय अंता खान की युद्ध की टीम मुजु ngkai lekar thagat phong dok sari loina ngasi ki thorom masida